so otwe ankwa ne nwoma kọ nwoma no kula hia chen otwe na mu na wo ba no otwe no bepe ni ni na na nwoma no Abenkwan sana me no besase no na da ka no mudi enti na mama me nitimi yi ni nsabo wa so msa oh sa chamana si no ala nya senkito shefri ya nyina ya frinkana ana ya bakumase maami nso ba be fa nema ewo nkokwa eti kana ludu ye batre kanu mchire se oh miti maami ni nchepe we da no de nitirapi we na we ada no de nitirapi we se maami na desa na niso tino na chite se we duru nkokko abru na sedeja yepa Djka Saruman but when some can see my Jesus Christ David more respecting yame man kasaba on sama me message Jesus Alpha and Omega shase nye we nyame na me seba on sama no eti nyankopon na nsem wa fo se kamo but when some urade waba when sama me nyame we wo bibe wa kamo palasu amanfo ye moshifo ye de ya firi Burkina kure ya yandia yenu ya panyini ni asom no ye frane kwaku moshi ye yenhene abusiafo ha Djka nyansapo channel na ene ohwe opanyin kese ya ote mensa ebenkumsi ya na kyerese ene dwumadie ni beye ni kan yi pa ebra waterproof uko ojaye santo uko ono nso bejaye okala ene nkomode nchichemu ye bebre komoda asefo ene abrantie ya osi mensa benkum ye friend Abenkwan ya abeko ena ne ba no nkomode ti ene mene ne bebo nkomo na da bia mi hia na ya na nke ye ni gisem nanso ene wo hwa atare ye hye no a oni eye ne maame owo no ni chochomucho eda fo ma memende ya ye pene krabe e wo tachiman ye besre ejamfo nyinada se eka wo nantina na aka woto yenko na yenko jamo sanse edumre bi yenhia mrantie wei key soap concert party a nanka ye yade ene adwendwen tekun ye kura me yewie Abenkwan me mo akwa ba yeja na afombo kode oba de adawro ma me oyepa the radio say me pekra mainam Djka obiara di me ho adanse se wai samno no ene ye jaja yo kai ena sam ketwa Abenkwan sana me no besase no na da ka no mudi enti na mama me nitimi yi ni nsabo wa so msa oh sa chamana si no ala nya senkito shefri ya nyina ya frinkana ana ya bakumase maami nso ba be fa nema ewo nkokwa eti kana ludu ye batre kanu mchire se oh miti maami ni nchepe we da no de nitirapi we na we ada no de nitirapi we se maami na desa na niso tino na chite se we duru nkokko obe fa nema sansa na ki na maami ni si fa na we na o chakini botomu na o hwehwe no ho nyina wo hu ni phone wasi me na metene nkyenti me na mafa phone no how mesi animi ho no wa yi ni samasum kansan ofi masu na ye tokwa basi ni ye kokwa police station kansan mami kana sem nyina so me na metene nkyema wie ni phone police fo ya kabi oh small boy phone we no si phone ni me ho me fa was so wafa me fa was wafa aye nchie kire se e wo police station na police force sana tie dia onye debe on friend number no o friend number na number yi bele pu no bia fa hello send kru na fa se wa ho pepre na ho machina wo be froka na wura fi oje phone no Santa table so ni kru peke no se nya small boy bia wote me nchen wo bus no na wa fa me phone sisi ai e ma adwuma me de ni kru nya kru no so le phone yi waja no fi Santa table so ukunu na kasa yi no se ukunu na di nkomo waja phone of you know na police force na waja phone of you no wabu obi basai sana te dia pata no bra
Patani yabekana police force small boy. Pata na pede. Kafra sane e kan so de no hamba. Bra we dey fache small boy we dey nya hwe. We dey won pa bibi ma wo. We hwe sign on fa no so ma me 20 million. Ebeka ma me so we fa na masike ne no so nya abomasum dada nti we ya dey awodeka. Awode. Afia beka ma me so obama me 10 million. Eja me kan na chire se e wo sa me gene sa nya sa o kwa no ababo me. Bra ya police fo edo mo anu atum bi so nya hwe eja me ne de. Wo be gene sa. Me tre mensaje sika we ha se mani so atum sa na dae. Abe. Ya bo masum no me fi abefo ahu. Edu se me tre mensaje sika no he sa dae. Abe pa. Eti asemesi ye nyina ye dae. Da se dae so ya bo masum free wo dae. Minim say ya bam ya menya tan say na dae. Na unu na ne da wan transit say fansa to na wada. Ya papa say bifia before dey sa obeye wa obeye osa. We nyina na. Minim say me wataze say me ne so temi ni hwe. Kapre ya bom ndai. Abe ye ni nkomo say obi bebusa say ehfa na wo say sisia dey me won cry dey won cry say kuma say me free abe 3 to 4 years credit. Oh okay. Cry na me di me juma sisia say me PRO the man Dr. Bank Center. Yeah me kasama no radio and TV wakra iti hoda me ye juma sisia iti say programs so ba na den ma kwa perform na Ghana for any haji. Yeah abe ebre bi edru ye se de me kan ye nhyiam a na nka ye yare ni adwendwen ebu ye kon e ba ne sen na adwuma no etimi ete koda preko pe sa ase sei ate akoda kura with the help of I think say media general and on person omonde e bank akra abe e ba ne sen say de me kan say ye kru mu ha na ye bibire mu ha na ye no ye ba be free ye no ye sunsum ati mu ni ma de paso hweje sase yansa na ye ni maintenance so yes iti asaya na say because ohia kiso concert party na ye dwumedia na ye program o mining nyina ni je ho enen ni kura dwuma no go ye be almost 20 something years ni no onam ade we amanfo na ye me won wakra de we amanfo si ho me na hwe back the days na me tima kase woni be 30 years ya wonim ni pa e friend Abenkwan because you know me for no bebre aba be wurawura mu aba sister be but still o mo ano amoye mofra no kra no ye de be edim Abenkwan bi hwe YouTube ni ade hwe me videos a tun say we dey my person no we ni obachi omo e follow system ni tin nyina no me hu ni say e wo man no na e wo ma de so say wo say omo hwe yes na talent to me ekoso because we hwe age am de be comedy wo Ghana na no misha that time akola bia ni Ghana ha no ye comedy na nye easy na wo pani kura wo koye concert kura se kwase ampafo adwo abe sata na usa no oh yeah na misha na me me 13 years am ba 14 mo abe 13 years mu na ugina concert party a kiso pase na udi se adwuma no it's a the youngest comedian na me one national theater ho na ya Abenkwan ya me na ye me papa Bob Santo ene papa Nkomod3 insa no itiru e ma metimi kokodro go na nye easy that time no say obitumi afro sa stage no sukra but na adomra na ekuta me na no odene na mpanifo so sai time chi guide me ma bibia yo okay bitimi FM yeah abe emze se o ma me da for me mebo yes o papa ne di kan me fan se okoye ne wotete wo ebra Nkomod3 wu we na abe wote ye no sen na o fa news ne sen on say ulma de obefri Ghana na ode me kosi na na yes ntina Nkomod3 o abrochiri na Nkomod3 de na ye di nkomo na de me ye o ha bia no so no e de ote ana say o hwe videos ni bi nti o ba Ghana na one me ana ne na mo na say yale so de enim hia ni enim akwala ni mpanyini ti oduma kuma wo de ton safre no na wo say be ne de go na yale mu ne nanti mu nyina no me awo nti no na nya de a nwanwa hospital koni ade nyina eno wo so de ka bla bo ho nti no enye sisa no aya na ya fa ya de aseda ma Nyankopon na
ya hwe eja nipa ne kwan kama na aso Djka yeah Abroluma itiase I think that na competition na tough na ye between ono Bob Kala say eja ko di akiri na yeah na Djka wo mu but na that time na say djuma bi na mpanyin wo yes after Nkomod3 no yeah J 3 times champion we Papa J 3 times champion to also 3 times no resign say onye bi nso be ya become for so between because in terms of awards Papa J Ukala back 3 times non-stop so 3 times no yes oko bi you know oko jina home o akwantu mu ni say say yare ni ne marketing be free mu no no de no champion my on de na de dia champion my was non-stop say oba e kro de hu be wura Nkomod3 mu nso kakra abekra so kro so be twa Nkomod3 ne kakra start no say Nkomod3 no kala free ho no comedian na yesan gina so pa na manfo pay anhwe me ne me bra pani Djka no great because ye competition kwa difference me di second na hono na mu ayedene because na Nkomod3 junior na Djka that is it's a challenge no na free Nkomod3 so ni Ukala no mo na challenge no wo ho ti Nkomod3 corner de me buy na just still no that means so na powerful ntina easy because that time Djka be share me competition on fans easy sa bana usanso me sanso ntina power no and a camp no na me free no santo ho ne Nkomod3 ho no say Nkomod3 corner de me ja santo okay ti me national theater ko mu nyina santo no na ehwe ti me Djka de me Djka juda santo ni nyina ti baby fa ko okay yeah okay judas ni Djka ni santo ni na me ya akwala na me da wo mu ntino yes yeah brother yeah nuafo nye say Djka ya tena fa ko an ye nyina nyame adoma ye nyina abepem nde yes ba me beto Djka wo industry okay na said ye Nkomod3 eya wo papa ejeje ono ne jeje titles ni bi na Abenkwan so ba GGB yeah because I can make the best youngest comedian Kid First Award and second runner up me the second twice to ba ko kra de ne Djka beje wo prepare summary ho say GTV 4 J mu no TV3 4 best start here ti o mo de competition we am say Djka di first na di second wo kumasi ha ti be brad ye de aboboso a ne ade na ja ni panyinyi nti o so bia fan away Nkomod3 so buy na say ABC eja so ti bia na say on na take lead nti do I hope say na sana ko abena onim se senye na mnim se se woni sento na nte kakra mnim se se on register me bibia me na me serve no ya tu kwan Bob Santo yeah me na me serve on anti bi nyina ya contract a sana na yere no mu ya miensa asemi no anti bi to so 3 yeah me na me yo bibia ofie ya contract ba na break a me te Santo nchan e be corre heza da me corre heza na be ma me case kan bibia de akọ nti tana ne che personal say na kola na yes na abe enkwan ye wo Ghana ha doso ye won kuruma nkwan ye won kra ye wo abunabunu na den wan fa din bia sa Abenkwan say na me dey Abenkwan that time no they from original Fanta but they do some national theater no na original Fanta na dey na concert track to say dey kokonkru okay yes it ya can say because national theater no na kiso for no sponsor okay to mo no yes me use Fanta na me ye advertisement o mo a yeah o mo so nya le so mo sponsor me too I have to change the name no ntina base e beto ato adwen asesa din no nti e bobo adwen me ne wo fa Santo ntina me ne gina phone so on national theater o ga ka be 10 to 15 minutes na do show am copy for na wo so change din nso so ntina ye to adwen ya na Abenkwan no e beto mu na nka ye Bob Abenkwan ti Santo ye no se menyi Bob ni mfiro na menya na Abenkwan na nye simple obia na celebrate our brand no akola open obia beti bia bold ni nti memfa ne se me brand na hyase nyina de free Bob Santo camp na because Satani or Bob Santo Bob Kala the Kala yeah it Bob na Bob 2 ho yeah Bob 2 no nyina wo that time Abenkwan comedian bi ne friend Ice King ho hen patch we free Ice King Ice King
comedians need the SKK Bobo Kala Nkomod3 Kokoti Kokoti a long time 32 call Ekola call Ghana Boy call hey for now no the comedians no omo na ye nkofo favorite comedians ne dem say ba be kame ye ka back no ya na asase aban wo ho A1 wo ho oni nyambwa dem say Saturday techima omu nyina eba ejama yeti onti Saturday techima Saturday techima ye maami aye no A1 beba asase aban beba Santana eba original P4 eja ko omu nyina chese ka chire kwa me apia ba me ban am di kan di chire kra mi sha Ayesibo Brothers Band pa solo hey the first concert came free pa solo to be free pa solo Kwabere Fosu yes yeah we free the chair ala me call ka chire kwa me apia it is from ka chire kwa me apia to Bob Santo enti mu na mama ye solo kunyu mo no panana they free Solo boys bye Solo boys it's free hola me that time na me mba TV so ba na ye de call nkron so na me first comedy ma asana drama group no aba be yo mo concert nti talent ne de me sha se na me sha be 10-11 years na concert for them concert TV 13 years 14 in the na me wo Santo Nchen me baba National Theatre. Wow. Yes. Aba asemu na me se nka menka. Na so se me kama ati for TV. Unim kubefo de na ma asemu nti utimi koya ayesu firi kubesu a twa atuma be. In some of the doors nti no ya sometimes me coach you say I want for na ya na kaka. Ye nyina ya te kaso akoi open man so unim la na no monyo. Obabi atwam bia obamanzo onim lie obetimi ahwe obai tu ahwe no fo ahwe ne kon ahwe ne baby agale de ho fu okose ne pa na ye manso ase gas tweeting kran kaso a omu twam na kubedu esi wo asoro tise kubeyi akodo na omu di nkomo ye kubedi ye me kon ado ye nya bia ye be omu mfre no omu mfre akwenti se mai di nkomo aso oja onti na no monyo ono sister bomra mo sister mo so kubedi kama pa ye nya bia ye be also the whole kaso ave na me furu kube etema wo de bi kwa echi na also ne bra hu ye mabo na tibi ma ya urade akwe pe na asem aka na ma asoma no wo furu kube tale ho ba bra wo furu kube duru ni konkom no ate first one fam kum na akwa no so ye fe na beku Djka manya no bra beku da ni anje no mbotro ho ma kanfo Elo se bla be ku kese e pa de bo ho no nka be ya tie no maye manye o watu ba kwa ma mu do no akwa no yesa wo tani yie na kumema ni bi se wo so mu ate kese na ma na e kan se na kumema na dua na ase na wo so mu na wai no wo ba ho fa me man so ti ase wo ba ho am besere no wo ba ho no ma lubre le kwata ye da wa maniti kum no mnim se kube o se bra ba cho ba ko no ti eto he wo se obo da me na mapuda no me fe nkori mo ajeje mi ama mapu achacha si ajo already na ko po Abenkwan be o ela me ka jo se na interview no ela za me to se unim kane no 90 ba no eni me bi se na na Djka ani concert party na yakwasi ada na me boa na Friday na the Saturdays okay yeah enti wo ya akwala na onya te ankwa bedi aguro me say abe wo ma me soma kura wonko oh yeah wo ma me soma wa wonko enti be meta me ba na be sesa be create enyum me nyum ama ye we kwa nche me wilezi okay ma ye ne track ankasa osiminia uye minia na mesimi ye wunia uye minia na mesimi ye wunia ye babeji ye ni ye babedi ya gro ya yesie ye ni afo kwa minia uye minia na mesimi ye wunia ya yesie ye ni afo kwa digma na ko wona no so ba ejayo digma ready na go for akomko nti abe
maame no ye o maame a wa free me wadaroma na ni din de sen be pacho your friend George na danso now a former Nedimo box but see or teach my district assembly a corner or ye juma or the free mo the honey better than I be and I may boy I don't better pemo china fee I will teach my district assembly okay the other phone I don't to phone comedians in this in the phone who do be they were doba be bold to ma ye jabre wakai besides my menu I be easy say otimi eja ne ba 11 years say oni concert echi anji Ghana for any abepem yes nti no nye easy that time na akola bi eni ho na maame bi eni ho be ja ne ba 11 years so nko ye concert but nem sa adumache di mugu ahodo no obi ane ne di nti no na omonso so de mpai bota mechi ama ene no yeka Abenkwan wo Ghana ha na se yeka senior comedians wo Ghana ha it to be more than 3 or Ghana ah o mo Abenkwan din wo you know binchwa no onim se me ma impia yeah abe me ma 40 oh that me nya me 40 I feel me nya me 40 yes this year I be me 40 abe ne ho fe yeah nya me na in fact what show because time be hu bia no make I say me no shia Komadan that was 2013 emu ho but me shia wo ho ene he nsesan bia nim abe o secret ni say bia na mo kaza Abenkwan de nyine da because of madam for Lord Bab Dr. Djka o cha ko be wu eji to bia boni dia but so fi say me hu ni tv so de bia de otia hello otia yes I say sometimes you know ya na nye bibia na me no obehu sa me de me ho ye de ijimu yes say kofo nsemo abebe bibi di social media trendy bepe trend ya binimra de wo se me ya be nya be trend but na no obi timi de o maame si wo obi papa obi wo fa obi de no akeka nsamba sa fa no ho no de nya ne trend na bisa ho se wo maame na o ti fie de na wo waka fa no weja wo maame ne wo papa ho ebe ka obi edidi obi maame atemu a ni nyina no wo be ye nya trend ne nya views ne mum dachi ase abrabo a wo be boy no eno no ebe twa kire wo wan kasa dachi abra o yale damu ana asem bia to wa na we huna mane bi on say concert party no ye a fa concert party no ye ne ye different enya bibia na be hu say ye de hu shim because anti say wan kasa papa akrobeto yes yeah enya easy say we osabo kra na head man say wo ko nti ye woni ma bi wo ho no ma enka ye ntete ye ho nti ushia concert party ni ya obi a ye concert party ntete ya wo different and na hwe wo mu a eja no mi fo ye the way wo mo pre wo industry mu because me wo 23 years and 24 years in comedy field me ba national theater yes obi ba wo nya 5 years wo bo ni di kra no mabla ni mu no obi a refi no because e kwan ofa so be gidi no nye professional way one fantasy papam we high life musicians here we nwum obi born nwum kra 50 years ni so na wo boy de obi so release nwum ni 2 weeks na aheti atwam onti biem good inti aduane no di si just na tro bo ase ma ne bene a obi e de a otene de na osan na yare nso ni akire e ba be hwehwe wo kra be to be all the time inti no ye ndo omode adwuma pa ehye yi mo se ye nya adwuma pa na ye nte so aba inti enya ne ya me shura beba na se ochina me shura beba na me hwehwe na mumudwuma pa obeye no because me na Ghana hasisia the way I'm penifo atitiri to me come asem sanka me ye bibia rough me comedy ambaye me ye no rough bia bibia dinaya kam nye sure sanka assembly me no tia all 24 years yes in field na nye hizi enye small journey yes ntino ni nyina ye ahweye ene kan se nyambisro na ubetoto wa kwan bi ye hunu se odi bu ni eni di ahobrase ebe nante de bia nya me beye o se ahaba mono no ba o prayer de binche na o free game no yeah no crepa sama me nua yiken me de kakra beto so ewi ase se de meka no se unnim ya no memfre ya no na ba bia unruye nso no yemfoso si ebeduru ho na uhuri trapanyin so a o san ni minim ti se de bia na yede afutuo de ma no o ya kwada afi na wo ba so am say da bia metra radio so ameka say radio present adwuma ya mimiye obi besi so na efre no komladomo o ye radio na ma broni fita be fa no e de ne kwa abrochiri ene wawu wo ye comedian na ne wo ba wo ya kwala wa yesi ya hunu say obi na chance waterproof wen sento wen komoda wen
Bobo kala wen fa nyina omawu wo ye president ya wo ba won so wusisi nkofo anu akai sa atames wen minister ban redu wo hefa ex president yere busa won se ne ma me Teresa Akofo wo hefa enti ye ka ne se abeka se bia ya agro ewi ase de wuye bia no ye bebu hu atan da bi enti anu ato bo ase na so wa ye de wo ye abe mami musa wei se ye nyina enim se cassette ye twam CD ye twam it's a YouTube in also what are my channel oh yeah me watch channel but me ana me focus no shada any what's for now yeah because there say yes cause YouTube ne social media the Africa na aba no correct yes into was kakra package oh ba na wo ba the old videos no dey bebre wo ho amanfo hwe oh okay we hwe say dey Newton na before from me dey be ba you don't me followers is no any beji no mo hu Abenkwan na ni enim no dada ne bio na nkoye se rush obi eye bi ntino unso di bibia be gu ho a enhye da mu nhye da nyedu we se me ye panini kwan se me ye abofra bio yes my age 24 years na se me nya 40 years definitely we se me the content be ba eye matured penny bi hwe a mu se we senior na wo ye bibi nye se boys na aba obi a e bibi ntino na wonso o ye bibi quality there o the bout so na hu yi anti tambia no me we ne mana nsa na me drop bibi man abe your friend channel ni din the same Abenkwan TV and I say social media nya kwa Abenkwan comedian am say me pen na me videos be yaba me performance do no dey bebre now to YouTube ni Abenkwan TV yeah you can TikTok Abenkwan TV TikTok crowd am say me do video go on share okay abe ti eye no me menda we ya ebe ya e water man o se hefa Techiman district assembly na am say kana say kasa ne ebia na wabeduru na untumi anase bia ohia Abenkwan ya na de ne djuma bi me ye bibia ya say wedding party hotels be bibia event bi koso a person crofo sere de onya to nzafra Abenkwan how to atwa na me de me number no beto ho sere be ya obi wo moa bi anase obi tie mi na person na wo be ye ni bi kura na wo yira ha wo frɛ a na then ye ne watwetwe nkomo na ya ma wa kwankyira ebitumi edi nkomo me pacho me number no ye 0244 60 21 46 yeah 0244 60 21 46 then no ya Abenkwan number we here no dwumadi bi mu ana wo ban ma me yi wo mo bi ade be support a ye ja nsuo tonso fom aye de no kra na pokra ye de nsuo togum no kra na afen so me san de ye Abenkwan tissue ne Abenkwan tiro wow ya de ba beboa ya ma me mo ya papa no ye nua no mo obia odidi bia no nso jan ona bia no Abenkwan tiro ba ma na Abenkwan tiro yes ba dwaso na very good initiative ya de support brand ni celebrate ya ye nyini no ye mpanimfie no ye nso ye nya bibia enkwala no ebetumi ejina so nya the times e be ni pasre ya mfa business enka ho nti eno nso so enche bia no be wo marketer obi a pepe bi to o friend number no so obenya bi okay abusiafo ye de Nkomod3 ni bewe na emuma ba mi nya ma wonko wa bra asasem wi wonka ma manfo nti na emuma nsa na bebeka no Djka money transfer o mu ni kura masem ye de dwumadi ye de bre obi na wa amono ne wo Canada wo US wo send this canal de abaga na me pa cho Djka no ne wo se wo use bo modern a wo fa phone na no akọ Play Store na Apple Store no download the app no e Djka uwie na wo send this canal de abaga na bo mo extend so be use me promo code no Djka ene go animu no use ya no nya $5 na de show ata so de wo send ya brand Ghana nso a ye nye ne kapre akoi ana na yele na tie kama na okodwuma koto blaze akoma na yele okay okodwum ho na dwum ni pados na yele fi ne no for na yele no for ne size na blaze wi ana bi se bisa ne sele be obenya bia ma no no so yele no for no te se kube o se dabi ete se bofre o se ete se watermelon o se dabi oba na na to wana oba senka o hu size na obehu de ebe ko ne yele ete se anka o se ho ete se mango ete se ama o se ho ete se kosua o se mo why ade wecha ete se kosua na mom ne ya chi ete se ne yele no for na tie gudi
Dear mobiles here also say good with her. You go back, I will blame you like cook a good rubber. I do question. Abemi da se. Na mi sure say me to me Afta also over my edi nkomo. Na mi sure me sure abaye die say dem kan wo ye comedian Ghana ha. Emi enton samfro. Went to me and ma or tree year as or tree and quiet. Ne ngoma ko. Ngoma no kula hia chen or tree na mu na wo ba no tree no ba pe ni na na. Ngoma no. Oh, okay. What you am kwa no ngoma ko. Ngoma ko ntina me no ma let to say momo. O tree na ma. O tree no kura de emfa na yare. So me no say ma me wo pleasure wo me. Ngoma ne ye betena so ache. O tree no so de wo wie ni no ya kawuro. Abe, momo number ni bi o. Momo number no mesre hu hia pa 0244 0244 60 21 46 0244 60 21 me pesa baka se me wura fi bia me fani 0244 60 21 46 eye we me do nyame se me nyame boa wa ma me wura fie mu kuta me envelope. Went to me about the first of the Miami Siliano. Nothing for my dear. Mammy was enough for me. Enough for some fruit, but I'm refi. Yes, a bank. Enough for more. Yes, round of 4 days. Jamla better, Mechina. Yin come and persevere chairs and a cabba and I would come with it. Meeting cranier to trim me. It's the Mamma and the Mafia Mukra, Yensi no crowd. Hey, hey, now be where by this time you. Mammy, we pa, I would make quite to know much. Where the day? That's a dear. So, we are 20 and people who get to the answer. This is why I'm a mobile money number that to social media. Pisca. Ufiti as me usa uncle. Same way, same when you walk. Say, he was one yellow to number. Yes, I know how I play uncle. Why? I was out of Momamia, Cacrabians, and who built the Benyabia. If I name some Queen and Mammy were hamper. I was for you so clear to talk. So, Srakwana, Mr. Radisson, you be uncle. Hey, coming in your mental. Black my brands and you, but. Oh my God! I was a boy. I didn't even see me. Did it? I can't remember.